Kada zatreba, oni su uvek tu. Njihov hobi može da spase živote. Sa malo sredstava, među najboljima su na planeti, a svako od njih ima na hiljade prijatelja širom sveta. U svom hobiju, kada zatreba, znaju da budu pravi profesionalci. Oni su radioamateri, u Srbiji ih ima oko 5000 stalno aktivnih, dvostruko više povremenih, a na njih su zaboravili mnogi, pa i država. Ako niste prepoznali ovaj signal Morzeove azbuke, sačekajte kraj ove priče. Ovo su radioamateri, društvena mreža starija od interneta, mediji koji nikad ne zakaže, obaveštajci i obavešteniji od svih tajnih službi. Takvi su kad zatreba. Ipak, pre svega, oni su prijatelji, pa čak i ako se poznaju samo preko radiotalasa. Putem ovih naših radiotalasa mi stičemo prijatelje širom sveta. Ja sada mogu da odem u bilo koju zemlju na svetu gdje ću naći prijatelja radioamatera koji će da me dočeka kao rođenog brata. Znači može da mi da pun komfor kao u najboljem hotelu, što meni naravno ne treba. Meni je drago kad ja mogu njega da vidim, da dođem, da popričam. Naravno, on može uvijek da dođe i kod mene. To je nešto što nigdje na svijetu ne postoji, taj vid prijateljstva i drugarstva koje se stvori na tim radiotalasima. Neki od zavejanih nedavno u Vojvodini spaseni su zahvaljujući informacijama radioamatera. Kad je gorelo na Goliji, oni su prvi javljali gde je kritično. Kad u Kraljevu nije bilo struje posle zemljotresa, oni su se prvi oglasili. Ipak, bombardovanje 1999. godine bilo je vreme kada su državi dali najviše. Više od 500 njih znalo je sve, a vojska je to sve slušala. Za upravnom stanicom prvih dana rata bio je Srećko Morić. Znali smo kad su poleteli avioni iz Avijana, kad su poleteli sa nekog aerodroma u Nemačkoj, u Bugarskoj, u kom pravcu idu i tako dalje, koja im je formacija, da li je mala grupa, da li su pojedinačni letovi, da li je veća grupa i tako dalje. A sada šalju samo prijateljske pozdrave. Ima ova priča i stranu koja je manje lepa. Najviše radioamatera je u najrazvijenijim zemljama, Japanu i Sjedinjenim Američkim Državama. I tamo su važni za državu. U Srbiji, posle svega, oni su zaboravljeni. Ovo je hobi jedini koji u slučajevima, ne daj Bože, nekih vanrednih situacija, elementarnih nepogoda, pored toga što razvija deci kreativnost, konstruktorske i ostale veštine, može da pomogne i samoj državi. I zato apelujemo na pomoć, na bilo kakvu vid saradnje, jer to bi nam stvarno bilo od presudnog značaja. Ako im država nekako ne pomogne, ugasit će se savez, neće biti mladih radioamatera i Srbija će biti valjda prva zemlja u kojoj će radioamateri biti izumrla vrsta. Tri tačke, tri crte, tri tačke. Međunarodni znak za pomoć, SOS. Tu poruku radioamateri u Srbiji poslali su mnogo puta i tako spasli mnoge živote. Njihovom savezu, na koji su mnogi zaboravili, sada je potrebna pomoć.